Hazreti Umar'ın vaxtındağı bir okuyana aytып bereyim. Hazreti Umar bilesler özü halifa bolup, padişah bolup turgan, biroq oşol padişah olganına karabastan keşkisin özü jaman kiyimlerini kiyip alıp tur, emi padişahın bir forması kiyim başkaça bolat da. Al forması menen el bilip alat. Jupunurak kiyinip alıp turup köşelerde aralap basat eken. Ошентип айылды аралап караса, айылдын четинде bir от жалын көрүнүп атат дейт. Жакын барса өзүнүн баягы жанында кызматчысын алып алып туруп, эмне деп коет эле бизде? Сакчы деп коет. Сакчысын алып алып туруп барса, bir аял балдары ыйлап атат дейт. Казанга дейт, чоң казанга сууну куюп алып туруп, отту тутандырып, ошону аралаштырып атат. Жакын барып карасам дейт, bir кичинекей кызы, апа, качан бышат тамак? Буртагым ачып кетти десе, biraz sabır kıl kızım buyursa, biraz sabır kıl, bışat deyip dur oşentip koydu deydi. Anan kızı arrak barıp oturdu deydi. Anan bol ne olganısın sen desem, men uşunday jesermin deyken bayağı. Baldarım açka. Hiç nese yok bizde. Kazana jene suunu koyup, jene ele taşlardı salıp koyup, nepte uşuntu men alakstayın, kursak açıp bular uhtap kalsın deyip, men bularda aldap oturamın. Jegen geç neseniz yok deyiptir. Sen anda bu ne sebepten bunday avalga düştüğün dese, men uşunday avalga düşkönüm üçün men padişah halifаны Kudayga arızdanamın dedi. Umar da arızdanamın men Kudayga. Bizge padişah bolup alıp, bizdin avalız menen işi yok. Bizdi kavar albaydı. Bizdin avalızı körbeydi. Men Kudayga arızdanam dedi deydi. Umar'dan özün aytып atat da bayağı. Karasaňar. Oşonda Hazreti Umar buyursa Allah rızkı beret, sizler bugün kurtаңар, tok uktayсыңар, bala çakаңар menen dep, ne? Bul bardı dağın bizde Beytül Mal dep koyuyor şariatta, büdjet, ha? Kampa. Gosrezerv dep koyuyor. Oşol yerden undu aldı deydi. Bir idişke maydı aldı, baldı aldı dağın deydi. Janındağı jana sakçısına kel men üstüme artıp berdi. Amirul Müminin, padişahım, men kötöreyim bunu, keliniz dese, yok, mağa artıp berdi. Keliniz men kötöreyim. 2-3 alıkında, art men üstüme. Kudayın aslında meni arızdanam dedi. Seni arızdanam degen yok. Men jop berem Kudayın aslında. Dep turup ne? Hazreti Umar özü kötürdü deydi. Üstünde kötürüp kelip turup deydi. Janak jerge baldarga oşol jerde ne? Tamak bışırıp berdi deydi. Janakı maydan koşup, undan koşup, baldan koşup tamak bışırıp berdi deydi. Oşonda tamak bışırıp berip atsa, tigi ayal, Umar'ın orduna sen bizge padişah olsaң jarakçıda eken dep koyat deydi. Umar'dı tanımaydı da. Umar'da tanıvagandığından ne? Umar'ın orduna sen bizge padişah olsaң jarakçıday adam ekensin dedi deydi. Makulanda dep tur, anan bu jerde ayalga aytты deydi. Erteң sen oşo halifaga bir jolugуп ket. Erteң oşol jerge bar deptir. Oşentonan ketip baratkanda janakı janındağı sakçısı jürüңüz ketip dese, "Jok, sen bara ber." Vallahi Allah Taalaga antiç aytamın, men kelgende balдар kanday kaygırıp ыйлап жаткан bolsa, oşolordun katkırıp külgönünü körmön için bul жерден ketpeyim dedi. Karasaňar, oşentip de janakı balдар tamakты bışırıp jep deyip, kursağı toyup kişine bayağı yüzüne külkü payda olup katkırıp kalganı görüp, "Alhamdulillah" deyip durup, anan keyin ketdi deydi da Hazreti Umar. Karasaňar, padişah ошондой bolgan. Ertesi günü janakı ayal bardı deydi. Janakı ayal ertesi günü barıptır. Barsa Hazreti Ali, Abdurrahman ibn Avf janındagılar bolsa, "Ya Amirul Müminin, ya Umar" de öyle janında jürse, bul karasa keçinde kelip buga tamak taşıp bergen kişi de, bul padişah turbayby bizdin, halifabız turbayby, men buga katu silep koygan turbaymınbı dep turup, özün ыңгайсыз сезип туруp, keçirip koyuңuz. Keçe men sizge katurak silep koygan turbaymınbı dep keçirim surady deydi. Oşonda Umar, "Jok, men atay oşo suradым. Atay oşo seni çakırdım. Keçe sen meni Kudayga arızdanamın" dedi. Dep turup, oşo bir kişineki başlıkçaga 600 dirham salıp alıptır deydi. Oşo arızыңды maga satasyňmy deptir. 600 dirham bereyin. Bul men özüm jekeçe, Baytul Maldan emes, özümden jekeçe akçam. Uşunu bereyin. Satasyňmy maga arızыңды? Allah Taala arızdanbaysyň uşunu bersem dese, "Makul arızdanbayım" dedi deyip. Oşonda 600 dirhamga satıp aldı dagın, menin doğum jok dep jazdırıp aldı deyip bayağı ayalgaç. Karasaňar, jazdırıp alıp turup janındagılarga berdi. Muna sizler saktap koygula, men ölgönde menin kepinime koşa orup kömgüle, Munkar Nakir suraganda men oşunu körsete turan boloyun dedi. Görbeýsiňer, muna kanday padişah bolgon. Oşol padişahlar bizge ülgü. Misalı oşol Hazreti Umar
Bir gün köşede baratsa, bir үйден үйін шығып атады дейді. Енесі менен қызы сөйлесіп отқан екен. Қызым, судан қошып қой, көре қоша бер сүтке дейді екен. Десе, қызы, жоқ, қошпаймын бұл деді. Десе, қоша бер, Умар көрмейді. Десе, қыз айтады дейді. Умар көрмесе да, Умардың Құдайы көріп тұрады қой. Дейді екен да, баяғы жерде ше. Ошоны бұл кімнің үйі деп сұрап тұрдағын, бұл сүт сатқан аялдың үйі. Үйіне келіп балдарын жинап тұрып, ошо сүт сатқан аялдың қызын аласыңар біреңер дейді баяғы жерде ше. Ошентип, ошо кызды бирөөсүнө, балдардын бирөөсүнө келин кылып алды да. Ошол кыздан бирөө төрөлдү, ошол невреси дагы турмушка чыгып, ошол невресинен төрөлгөн бала бул Умар ибн Абдул-Азиз деп 5-чи халифа, ошол Умардын чебереси болуп кетет да. Карасаңар, таква адамдан ошонун чебереси Умар ибн Абдул-Азиз бул 5-чи халифа болуп калды. Ал Умар ибн Абдул-Азиз айткан, Умардын убактында бул эми ортодо дагы халифалар болгон. Бирок бул 5-чи халифа деп эсептелет. Неге? Адилеттүүлүк болгондугу үчүн да. 4 халифа адилеттүү болгон. Андан кийин ортодо кээ бир халифалар болгон, бирок алар адилетсиз болуп кеткендиги үчүн 5-чи халифа деп Умар аталып калды да. Адилеттүү болгондугу үчүн не деп эсептелди бул 5-чи халифа деп аталып калды. Себеби бул Умардын убактында куштар ачка калыптыр дебесин деп, тоолордун башына барып дан сейип салат экен да. Куштар ачка калбасын деп. Көрбөйсүңөр. Ушунчалык береке кирип, карышкырлар манча-манча арык торuk койлорду берип эле ошол карышкылар койлор менен чогуктап калган заман болгон дейт да баягы жерде. Кайсы күнү карышкылар койлорго кол салып баштады, ошондо элдер билген экен да. Умар өлгөн окшойт депчи баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Ушунчалык деңгээлде адилеттүү падыша болгон. Адилеттүү болгондо ушунчалык береке кирип кетет экен. Мен ошону таалбай калдым да, бир окудум эле. Кайсы ошол Европа жакта бир музейде буудай турат дейт. Буудай жанакы финик бар го, ошонун ичиндеги данегиндей чоң экен да. Бул Умардын убактындагы буудай даны деп жазып койгон дейт. Карасаңар, адилеттүү болгондо падыша береке кирип буудайлар дагы чоң болуп кетет экен да.